Sí. Chao. Okay. Oh. Jimenez, everybody knows he had a lot of problems, you know, drugs. And I think that Carlos has had big success this year. Could have been a problem for Jimenez. When did it happen? Yesterday? Yeah, yesterday, yeah. During the day? In the evening. It's a sad story. Yeah. Jeg ved ikke, hvor meget behov han har. Selvfølgelig har han behov. Men hvor meget kan jeg hjælpe ham? For jeg ved også, at jeg er nødt til at lade ham være. Og jeg kan ikke presse ham for meget. Så det er en hård balancegang, ikke? Og for at gøre det rigtigt for ham. Og jeg tror, det er meget svært at gøre det rigtigt for ham lige nu. Fordi han er helt frustreret. Ja. Det er nok ikke noget at sige til, jo. Men det er også frustrerende for os andre, ikke? Fordi han er en vigtig mand. Carlos, not more than 400, okay? Yeah. I go 360. 70. Is that possible? Could have been far. Important you try to do the same. The average, like, yeah, no, otherwise you cannot see if it's better or worse with the pedal arms. You know. I know. I tell you. No, you don't know. If you have to make some difference, you have to make some difference. I mean. Hey, Vianney, I have 10 kilos less than Ivan, eh? Ivan, it's 450, eh? That's 50 watts, 660 watts, so you do 400. Smile, huh? Smile. I'm training, no racing. But, hey. You have to understand me, Carlos. And you also. I am here to work with you, okay? Yeah. I ask you because I am curious of how you are. Yeah, but I am not like this, Vianney. You have to I'm regular, Vianney. You have to be a machine. This computer need to understand me, no? I need to understand him. Eh? This is more intelligent than me. Maybe yes. Yeah, for sure. No, maybe. Så nu vil jeg ikke presse ham overhovedet. Hvis der ikke sker noget i løbet af den måned, så er han nødt til at gå ind og presse ham. Han er nødt til at tage nogle beslutninger i sit liv. Det er det, han er nødt til. Og dem kan jeg ikke tage for. Anche c'è tanto tempo. Non c'è tanto tempo e fare tutto è difficile. Facciamo così, anche per questo periodo lì bisogna lavorare bene. Sì. Perché adesso si lavora sì, però... Importanti sono le settimane dal delfinato, dalla fine del delfinato andare al tour, sono 20 giorni importantissimi quelli, cioè rifinire tutto, arrivare al top. I feel pain. Okay. In this part and also the gluteo. I don't feel good, eh? I don't know, Carlos. What? I don't know. Carlos, I don't know how much pain you have. Vianney, I have pain, eh? Yeah, but I tell you, I cannot feel the pain, okay? Vianney, You just have to if tell I'm me. here it's because I have pain.
Man, you don't listen to me, Carlos. You have to decide. If you have too much pain to go on the bike, you don't go on the bike. If you want to go on the bike, you go on the bike, Carlos. I say I cannot feel it. Okay? Yeah, but what the fuck does he want me to do? Selvfølgelig er han speciel i øjeblikket, fordi at jeg ved ikke, hvor meget behov han har. Han må bare selv kunne vurdere, hvad han kan og hvad han ikke kan. Det, der er sket, det kan han jo ikke ændre. ¿Tu señora, tu familia? Det er jo lidt det, ikke? Og problemet er jo, at der er for mange omkring ham Muy bien. på hjemmefronten, ikke? Som ikke kan finde ud af, at livet skal gå videre. Og det belaster ham helt vildt. Han er nødt til at tage sig af dem alle sammen, og det kan man altså ikke, når du er professionel cykelrytter. Det kan man bare ikke. Det kræver for meget energi. Ja. My father, my mother. Muy bien. Chapo, Jacob. All my family. Yeah? Yeah. Todos los días. Mira cómo está. My baby. This is my daughter. Yo, mi única ilusión en esta vida fue haber llegado los dos juntos en una carrera, habernos jugado en una montaña los dos la etapa al sprint. Tuvimos en la Vuelta a España del 2001 esa oportunidad, pero por diferentes intereses de los equipos estábamos los dos juntos escapados delante. Mi equipo me mandó parar para tirar para Joseba Beloki cuando yo estaba escapado con él, ¿no? Quizás este día podemos haber compartido, yo creo que nuestra ilusión, no solo mi ilusión, la ilusión de los dos. Para mí José ha sido alguien con el que he compartido muchísimo. En los últimos 8 años para mí ha sido como mi hermano mayor. He pasado más tiempo con él que con mis hermanos, ¿no? Buenos días, amigo. Para mí él era un poquito la persona a la que admiraba por el tesón, sin mucha experiencia, en muchos casos con poca personalidad y con mucho dinero, en muchos casos, ¿no? Entonces es algo muy exquisito para muchos lobos o mucha gente que no piensan como nosotros, ¿no? Nosotros vemos el mundo de otra manera. Tenemos una cabeza dura porque nuestro deporte es duro, pero no está preparada para un mundo de otras características, ¿no? Y cuando esta gente entra en tu mundo, arrasan tu vida como quieren. De su problema quizás me enteré un día antes y por la prensa. På et tidspunkt der var jeg bange for, at det var slut. Men heldigvis da. Og for mig så hjemme, så er han en af verdens absolut bedste cykelrytter. Han er meget bedre end det folk tror han er. Meget bedre.